pipit pohon putih saking Banjarnegara niki. Iya. Oh nggih. Merten. Nggih. Ndak kurang, Pak. Enggak, tok kene. Kan ndak butuh isi. Penanaman pipit pohon putih teng lahan yang akan dibangun wisma meditasi Tabu Janggal dinten Senin 6 April 2026. Belum isi ya? Ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo saranang anyang buddhame saranang warang estena sattvatina sukite hotu sampada natime saranang anyang buddhame saranang warang estena sattvatina sukite hotu sampada natime saranang anyang sanggome saranang warang etena sattvatina sukite hotu sampada metan sabbalokasin manasamba vaye aparimanang utang ado jati anja asambatang erang asambatang ditang jarang nisino wasayano wawata savigadamito etang sating adite abrahmametang viharang itamahu titin janupagama silawada sanena sambano kame suine yang gedang daija tengkap paseyang ponareti dewi pasi sanamato jakomanda sasiri mato sigi sapinamato lapabuta nukampino wesapo sanamato nataka satapasino namato kakasandasa marasena pamatino konang kamana sanamato brahmana sawuse mato kasapa sanamato vipamota sasapati angirasa sanamato savyakota sasirimato yorimang dhammamade sesim sapaduka banodanang yecapini kutaloke yataputang vipasisung dejana apisuna mahanta vitasarada itang dewa manusanang yang nama sandikotamang vicacarana sampannang mahantang vitasarada
สัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตไปรับได้อีกที